Sürekli bir tuğanlar. Ne kadar? Ben şu kadar faydalan aytıp koyayım. Bunu olacaksa gel saklanma. Gelin lazım. Gelin. Gelin lazım. Gelin lazım. Şu yerde Demir'in huzurunda çağalayın. Ardaktуу agайын туган, сүйүктүү тугандар. Баягы сыртынан тоңгучуп, силегейин чууртуп сүйлөй турган анча-мынча агайын инелерге кулагына күмүрсүн. Баткен менен Лейлек тушунда коголаң болуптур десе, мен бара калам, мен тигинде калам дегенде келбейсиңер. Кел. Мына Ürünün üyü tıkıldatır, süyküdür tuğan. Birle jolu La ilahe illallah Muhammed Resulullah de koycu degen davatçı mümkün. Mına, kalgan veresin. Kalastan Karabaltadan atayın kızmat cemaat dep kelip. Mına, davatçı dep şuna aytadi. Özlerinin giyimi menen, özlerinin produktası menen, akçası menen kelip, uşul жерден гана bir kalak menen kürek ketinen albasa, сол üyesinin. Onu satып alып turmak. Бүт бардыгы ушул керек жарак болгон ушул кетмен күрөктөрдү сатып алып, уранды болуп өрттөнүп калган үйлөрдүн дубалын тегиздеп, көчүрүп, тазалап, 2 ай жектен бүттүк, 3-үчүсүн дагы алдык деп атат. Мынеке даватчы. Анча-мынча сен жаман көргөн даватчы мына ушулар. Кана ошо даватчыны жаман деген келчи мына жака келип мына өрттөнгөн жерге келип кичине мына мечит аткылаптыр. Eşiklerin, terezelerin atkılaптыр. Mektepte örtöktür tacip degen koşunamız. Oşoları jamandabайды mıneke. Sizlerge тазалап бездебейли мынеке. Анча-мынча баягы жүрөгүндө кири бар, жүрөгү каралып катып калган даватчынын жаман дегендерин көрүп ал мынеке. Sen келип баягы кыйратып берем деп келе албай жүргөндө Таластан, Карабалтадан келип жардам берип атат. Davatçını bundan kim jaman dedi. Davatçını bundan kim jaman dedi. Kim davatçını jaman dese, al peygamberdi jaman degen birdi. Kim davatçı jaman dese, anda özü tutunup yaşap özatkan İslam'da jerigen deyip koyar. Allah razı olsun size. Bay. Aylansam olur deyip koyar şulardan. Aylansam olur. Azdı kılar.